Azane wezulu yayithilena inkanyezi eyabona izazi zaseMpumalanga zathi kuyibona zasuka zayilandela inkosi ezalelwe eSpain Jenethole ingalonke amakhosi azalelwe esigodlweni ozelwe maqede kwathuthela amakhosi wazalwa ngobulawa abantwana wazalwa ngaphushwa amaphupho izalo zayibona izazimono yayithi wehlenge esibanzi bese wangena emfuleni iJordana wathi uphuma amaqede kwavulela izulu wathi uphuma amaqede kwakhuluma uSarafini wathi lo indodana yami ethandekayo zweli yayithi lona umngoma oshaya umhlahlo etafuleni wamudla uJudasi waphuma ngeshaba likamoya waphuma enyabozela athi maye kungaba yimi nkosina ethi maye ngiyabasaba weJudasi usayisa umuntu udlala etafuleni kwabuthi uzambusalela uphanyana kathi lokhu usuzigwaza ngwakhe isibili ethi kuyini yeka kwakuyile ntombazana yayimani ingane igoma usize 32 leyo ntombazana leyo yavela nento okuthiwa izibongwe kaJesu ngidliwa ubizo madoda lungihle ntombazaneni lungithithibalisa lungibhayizisa lungensilima lungenzibhari phakathi kwamantombazana ezwe lakithi ngishinto engakazizwakale okuthiwa kubongela uJesu ngingezukhokhela umuntu ngimbuke khazimula ngezinkazimulo zakhe sasezulwini kuthi angimusho njengomAfrika ngisukume ngibe imbongi ngimemeze ngiyacabanga ukuthi ngenxa yentilo ukuthi lento Mama uMthuli yazalelwe intabeni ikivuka nje namhlanje ngoba konke le ngihamba khona bayikhalela bathi awu kodwa singake sizwe noma iconsi laleyanto eyake yanyakazisa umhlaba kangiqala ukisho eclip eMlazi Stadium kwakhalisa ngoma eJimistine eGoli safonela ukhosini sathi indumbi isigodlo sonke sobungoma imithi incibini ke yabamanzi eminye yangafisa impethu sathi lento eshoyile ntombazana iphume radioweni yangena endumbeni yayibonisa namandla letho namandla letho kunamandla kulento kunamandla akulento namandla letho siyakwazi lolu daba kodwa nginento eyodwa umoya ingcwele vele wayidropha emoyeni wami Mama uMthuli